ngeke wakho umuzi ngeke umuntu wesifazane manje fona ulala kanjani isiduo senzayo oba ngeke wakho umuzi ngeke umuntu wesifazane manje fona ulala kanjani isiduo sakho wela windoda enjani indoda usabulala wesifazane esisithundisa amadoda ngale nto oyenzayo hayi madoda siyakuza madoda benzena abantu besifazane angihambi ngedwa njalo ngihamba nosikhalo umfoka equlu ngimhlanda le phansi egcibeni kwelakithi emelmont asamba wesikhalo thatha mi kanalento esadinga ukulungiswa yokuthi indoda ikalela ngaphakathi mhlambe yiyo lokhu sibona kunje speak up madoda yini kanalento samele silungise yokuthi indoda ikalela ngaphakathi hleze yikho lokhu sibona kunje speak up madoda yini umama lo mhlukumezayo omunye ongenayo umama unalomntwana omncane omdlengule ngazilutho useyobhulaza ukuthi amadoda amabi ukantithi namadoda okufanele sibavikele hayi madoda hayibo akube yi-TV nehawu labantu besifazane hayibo makhosakithi uhulumeni bengicela ukuba ngenelele banakelezwe bayafela besifazane imizoba besiyovuka njani imizoba besiyokhanda obani ulumani madoda yini benze njani kanjalo kuthutha lovukhula sibe abantu abathebela bathi makhafathi ilandela imnyama elimhlophe ngenhliziyo abanye mhlophe ngokujwayelekile uzansi kumabhuku ladabula khona umntaka wazamashini ngimemeza phansi e-GMD lapho engikhona husi ezamayeni lezi mntaka baba kuphuka lapho